Dilolostro YouTube channel. La Hilesh Godin. Okay, ngeni xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela. Xiyimbeleri Benny Mayengani the president loko va tiyisisa leswaku eka lembe ra 2025 eka n'hweti ya Ndzhati beef yi ta va yi lutata poto, yi ta va yi lutata galazi ka album ya vona leyi nga ta huma. Tanihiloko hi swi vonile leswaku hi fike hi vona xiyimbeleri Dr Sithole va endla vuntswaka eka xiyimbeleri Benny Mayengani. Se Benny Mayengani va tiyisisa kahle leswaku beef yi ta va yi ri kona, yi ta va yi lutata poto. Hi fike hi vona Benny Mayengani the president na Tshinya Vantshwa va endla nkandziyiso ka xiyenge xa mabulu xa Facebook. Nkandziyiso wa kona hi lowu. Ana Tshinya la kwala ka Mageba ile kule ni ani heleketa la ka zingizingi famba ka hi vona tiko kwala ka zingizingi jikele bya bode ako vona swin'wana mentimelerini mi nga vileli fayili liyani yi parini Tshinya da yi pfula hi September ha vulavuli swona File. Mastor no za ni tsala risimu. Swi endleki. fa ri tsala hi wena September. va ri mahlasela ku hlaseleni ya Zimbabwe a xi hlaseli ntirho wa xona ku hlasela ina se hela ku hala ka zingizingi a yi nga helangi kahle inani liya ku ya kombela ku rivaleriwa misele hi 2012 2013 koloni Ande mali ko anga hakelangi helerile. a nga hakelangi helerile se i vuya hi nkarhi wa wrong phani nga ha tinoni bifa mani vanhu va ni chava masiku lawa A mi nga hleketi ku bifa mina mali. a ndo tshama ti bifela Tshinya wa majenje So Tshinya I munhu loyi a nga pfukiwi and a nga pfuki loko mo languta ti video ta mina kumbe content ta mina or everything xa mina a ni levi. Ni fana president. A hi levi. Loko munhu a hi levela. u pfukiwa Pfukiwa sweswi a hi rivela la ka zingizingi. Se va hi pfuxile. va hi pfuxini matiwa n'wana ma pfuxeta ku tala Ma swi vona. a ximxi na yena So a ri ta swi vona hi September. hi kombela mi bifa honci ro hetele mara mi la ku fela mavokweni ya mina mara mo yini mara mi hambili ya twela visiwana Hawa. Sweswi n'wamapulani wu delela ku daya nyikani Tshinya a tsala beef Tshinya va ri va lava beef ya n'wamapulani liya ni yi tsala hina ni T-Pex a ya rhabiwa. Luza ni yi tsala a ka ha ri na munhu a fika va yi rhaba liya luza ku yiwa studio hambi ko humesiwa mali. kombela mi bifa mangovo a mi ri ni va tshika na un'we va tshiki Xikwembu xi ta va vona na un'we wo vula sweswo luya wu la ku duma hi n'wina president n'wi tshiketa Mapengo wa vulavula xema ni n'wi tshika Mapengo a hi pengela ni n'wi tshikisa sweswiya mina na ku lungha ka mina resi a yi rete ku vava mangovo Mara mina ta vutisa le president why Xikwembu xi teke ka songo ne xi n'wi nyika mindzwalo yo tshama a rivaleni so. Tala ndzukano luwa. Swi hinkwaswo wa ndzukano luwa. no a nga vuli luya i vulavula hi honci vulavula hi honci liya ka songo honci ni nga ri Didli bebi wa mina n'wi tshikeleni mina loyi ta fela mavoko ya mina ta za a nghena kereke na mi byela mina va ri mapulangi ku ya tisirivela no mapulangi kheriya ya kwe hinkwayo yo va na swingoma swimbirhi swi tivaku hi Machangani ntsena swimbirhi xa Papa Promise na xin'wanyana swi tivaku hi Machangani ntsena a nga tshama va na ngoma munhu yaloye i dyoha ku dyoha na ye wa dyoha loyi a luya Tshinya wa n'wi tlula Na u tlula na ku dyoha. mongovo nge lungi ka Tshinya loko ni n'wi veka laha na Tshinya nge vuyi I tlula na mehe ku dyoha. n'we mi swi ba ngopfu Tshinya yimbelela ngopfu
Sinya ifana nabasejambatana. Yeah. Abayimbele isivumi. Isivumi. Ndindla miyahlukile phekula bamaplanga la stage ni ta kota ku ya. Teko la mali. Tekela mo. Anele bangayisi na stage abaneni. Kuna vanhu van'wana Shirenzi. Luya ne maplangi ne ti-event to tala to a ka nga ti attendangiki. Fika sweswi. To tala nga ti attend ni n'wi tshika mina. Stage kun'wanyana swi fika hi 2 ya vusiku. Ndzundzuka eka event ya breaking ya le Thulamasi. Ko kwani hina munhu ya n'wi protecta mara hi ku yi clever mi nga wani munhu wa hina loyi mara nga ha cinele ehenhla ka mapulangi. Maplanga teka ya sweka hosi. Ya sweka wona ya belela njhe ya tshinya. Vito ra mapulangi ri pasini msi. Mina vhele ni nge tluli hi munhu. Mina loko munhu a lava ku ni tlula tina album ya yena a ta ta ni tlula hi album ya yena. A ta na album full album yi va na ti-track to tala to. A ni tlangi finder ku na leswaku va finder aka sinuka loko ku ba finder ho ba bolo ku vona tinghene 3-4 and be finder ni ba ti-hit. And loko munhu a lava ku phikizana na mina humesa na mina hi siku rin'we. A hi ku humesa Tsinya humesa ngoma mina ni humesa hi January Tsinya humesa hi December sa ku ni tlurile. A humesi na mina ti famba swin'we ti kha ti tsutsuma. Okay. Mina ta improvela point yin'wana ka music leyi Gaza mo ka mi nga yi tiveki. President hambi yo fika yi kuma ku nga ri na beat yi fika yi vuma yi yimbelela ngoma yi za ya hela ku nga ri na beat Gaza yi ta yi cina voice liya. Hambi ku duma tiraka. Hambi ku duma tiraka la ka tiraka ni sungula ku pfumelela. Number 2 ti-artist letiya ta vuyu loko producer yi nga zangi khoma samboko yi ku ni ri beat yi famba so vo directiwa laha ku directiwa munhu laha ko yimbeleriwa ngoma yi ta yi ri njhani yi ta yimbelela ngoma yin'wana na yin'wana se lava van'wana va sungula va yimela producer yi ba yi tlhela va vutisa ku ni nghene swo la Hi swona. se na chorus loko mi la ta tshemba ni fambani mi ya languta chorus leyi baku hi president mi suka mi ya ka ti-artist letiya ta n'wina mi fika mi yingisela chorus leyi nga laha mi ta swi twa ku za ku nghenelela na ti-producer laha ndzeni ku ya tsandza ku huma chorus. Mongo u ta vaviseka. Vhele yena u ta vaviseka. Swa ku mana tihuku swi ta hela mongo. A wu vaviseke khale. Tshikela ti tisa na lo weriwa. Me ni ta ku poyela hi hiti. Because ta va ka yi thyaka makhelwani. Tshinya mo ni mi byela xin'wanyana. A village ya ka hina a va tlangi tingoma to titumbeta. The whole village. Ani mina ni friendly ni munhu wa community ni pfuna community the whole village va nga ta va ta hisa ka n'wina wo tlanga ngoma titumbeta. Ne tiko leriya. A ni swi twi mara mu vona ka ti-village ta vona. A nge Ku tlakuriwa na n'wana. mangova a nge tleli. Ku tlakuriwa na n'wana kahle. mara okay mo mi ni mi byela leswi wa vona loko munhu a ta wela ka president a nga swi tiva ku wa tswala swi ta n'wi karhata because loko album yi huma vana va boheka ku ya tumbela i xilo xo sungula lexi ni xi tivaka vana va nge byirhelela lava fambaka va rhuketeriwa va bavo hinkwako so loko munhu a tikhomi a ti arresta i ta tshemba a nga believe loko se album ya huma ene munhu hambi o ta na 30,000 hi teka ya dya mali liya. Ya 6 October mama hlasela xi ri ku karhateni ende xa ha ta karhata. Hi tshinya tingoma ta mina ni tinsimu ta mina ti hambanile ta tinqambi to tala. Loko nghena ka TikTok tinsimu ta mina va chaya ta khale. Leswin'wanyana ko va ti-fashion ku na leswi swi ti-fashion ni 2 years ago 3 years ago swindzini a nge swi voni ka TikTok. Fashion ni vona va ka sweswi ku vuyelerera ku he rin'wana
President Murangaphandle Anturiwe. Le turiwe munhu faka ntula swilo hinkwaswo na hi mali yo bukiwa. saka mali Hayi ku munhu wa ntula ku ri ku ye I tsutsuma na tiko leri hinkwawo ti kete timbirhi aka tsutsumela mali ya megigi yin'we siku rin'we. na ku loko munhu a rhandziwa hi vanhu loko va lava competition hi ngo fika hi teka president hi teka na munhu a khomitaka na president ivi hi nghena xikolweni hi ku president a va famba hala handle ka xikolo hi ava a ri ndzeni ka xikolo ku ri na vana va Yes. Oh, good. Hey, ngohoxa ndzi ka xikolo. Mina ni huma handle ka xikolo. mina swi vona kotsi Ni huma ni fika ni hlamula call handle ka xikolo. U to vona va phusha security na tigede tiwa. va ta handle Va ta handle. Va ku siya kwale ndzeni. Mina ni va by one by one, one by one, one by one. One by one. Mina van'wana na n'wana va na risimu ra yena. Mara lembe leri na ku nandzihisa ra Mangowa. Mangowa xa nandziha hi n'wana mi swi twisisi. Phela xi tshikima u ta xi rhumele vanhu va ta xikombela ku rivaleriwa hi 2012. Because vana va jika ndleleni va nga ha yi xikolweni va ku va vitana vana va Mangowa. mara vanhu lava va nga rhumani va lovile sweswi va nge rhumeki Sweswo na ha lavi ntsumi ni daya na ntsumi. A ntsumi yi daya mara loyi a ngo xin'wana ta na daya. Ne va ntsumi yi daya lexi ta ku na daya. madlaya Lavi ntsumi. Okay, ni nghene xigodini namuntlha. namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela